tabuk Bharat ka implement mani amo kabangma borok no chajagya Bharat haktor ni borok no North East ni borok to chajagya na chajagya ayang South ni kabangma haste no nanya thanga ka borok bo chajagya Tamil Nadu Karnataka Hyderabad hai haste ni borok rok bo chajagya ka implement mani bagai tai Bharat haktor ni joto Muslim rong no chajagya obviously am to norok joto siwo tai am bo jaga implement nya nga ke 6 schedule to mani chung edisi hini sinimani tai inner line permit yang North East ni o jaga o ngya omo bomo haste nga ka Assam Meghalaya Mizoram Tripura je Bangladesh Pakistan Afghanistan ni Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi and Christian je tongnai rok ajagani fainai rok Bharat hao borok no citizen jangnai hinui o jagao sijak haike omono kwbangma borok no chajagya yang North East ni Assam haste opano naina di thanga ka Assamese rok bo chajagya mono tai Meghalaya ni kwbangma lukutongnai rok bo chajagya haike Tripura ni kongno sana thanga ke belai ke wana ma singsa ngnai o jagao bahai ke hinga ke norok joto siwo o jagao agi ni simino illegal immigrant phaimani tai tabuk bo thagya Tripura rok amsukai illegal immigrant sornati refugee rong na jaga rekha jeni jini jaga srinyo khosorte tabuk khe chikon tete sitongi tongsiwo thik no 6 schedule edisiwo ka implement inya hepana Tripura wo ungu hinkiamo baike problem phaiman hinga kai chung tabuk 30% tongo borong ni borok 70% hakin ning o hastewon tongne ble Tripura hastewon tongne ble edisin unya phano hake Tripura hastewon ongna hinga ke wansugina di population to Tripura hasteni hinyo Rwng nai hake 2026 o delimitation khajaka kai chini Tripura o Tiprasa ni percentage bush komino amo wansugi pen manya tabuk sing 30% to mani chini ajora o 20% pano ngi maniyo hake ajora o chini Tiprasa ni je man thai facility tongoni amo joto komi thangmanyai Tiprasa ro amo wansugna nangu amo na state government kuno daitto tongo amo direct central government si daitto amo hake belai kheno wana ma singse chini Tiprasa rong bagi na culture chini protect khaijagi tongo na chini jaga khosorte tabukhe amsuke chikon kha je edisi agi puila o mam protesha kotor tongmani tabukhe baksa buksu Tiprasa area tongmo jaga no boito se general area hani slamai edisi chikoni thanga haike o jaga bo kaham facility krei kaham fan hojagya edisi bisingo chini Tiprasa ni hamkrai ni bagi thaisa samung khlaijagya ango jaga o kuno politics ni tui kok saya just ang omo Tiprasa ni hamkrai Tiprasa rong ni protect ni tui Tiprasa rong ni identity ni tui kok sawi tongo sung Tripura hasteo tongo o Tripura hasteo nang edisi wo omo kano implement khaya pano chini Tiprasa rong ni bagai belai kheno wana ma singsa kubuni hasteni bororo wana na nangye fano chini hasteni bororo wana na nango Meghalaya rok wana na nangya bongni a haste joto no sem edisi bai gurukjak tai omoni bisingo Mizoram robo wana na nangya tamni himle bongni inner line permit ngja ang tamni bagai o hasteni bumung roksimi sahanga kai borok bo Bangladesh bai gurukjak no haipano Mizoram rok tabuk borok joto thancha tongo bongna jaga inner line permit tongo borok ni a jaga illegal immigrant rok habimeya bongna jaga ka implement ingya bongni percentage komiya olofano tino jaga khai tabuk ka implement ingkhanyo Tripura hastewo 2026 o delimitation khakanyo Tiprasa rong ni percentage komina phana chance tongo amoni bagnyo belai khe wana masingsa chini kwangma laibuma ksam jaga rok tongo amo joto kmawi thamai ke Tiprasa rong ni yagni Tripura ni population haibangma se bangai tabuk khe 40 lakh tai sake bufura 1 crore ro kawi thangna amo keba sawipan manglak ajorao Tiprasa rong ni percentage 5 yake 10 singana tai ajora bo Tiprasa rok nang hai ang hai tribe hunai khagai tonglai khakai Assam hasteni tribal lok hai ngi thangnai chung
Tiprasa rok hake belai khen wansuk thai chini Tripura ni je o secession choli tongmani tui chung tabuk ya agini simino chini Tripura o refugees rong no dawoi jaga roi tongo even tabuk bo o pala no pala hake o jaga ni original Tiprasa hani busa tongnai rokhai jaga ni kemawis thangani ulokhe kobangma protest khaliyu Tiprasa roni man thaino sanlainani bagai kobangma chung karong no oppose khalaye chung protest khalayo haibena omo kunu implement khlaijagya omni tei kunu na sikjagya hage Tripura ni je Tiprasa rok tongmani edisio simi ka ingya ne sawai rijaka haibeno amo bai belai khei kirima siksa singto Tripura haste bisingo no tongo amoni bagi belai khei kirima siksa amo notice ni kobuni haste rok Meghalaya rok Assam rok chung second Tripura angnamusunya nei kwbangma banner thebajak kwbangma borok protest khale pro okokno salayo hake belai kheman ma singsa borok bo chini laibuma saimanu chung butike jaga kmakha butike jaga kmajaka kobuni haktor ni borok rongno o haktor jaga roi butike nijini hapang nijini sason nijini administration kmajaka chini laibuma na cherinya kheke kwbangma bubagra song raja song o hano tuiduli nai thangjak hake soboni chaya samung khaime bai amdike chini Tripura ni democracy bodolok jak thangna nangkha thungnai bodolok thungna ringani bagui deklai na belai siplai engwani bagui de Tiprasa rok tini haike nukjakna nang na Tiprasa rok thansa kwrwini bagui hayengo na Tiprasa rok rungsungjak kwrwini bagui da hayeng nor komeni bisingtike sahordi bayabro The Indian Express ni article was sijak 1971 ni Bangladesh mukti jugdo ajaro Tripura ni population 14 lakh se jotoi haike Bangladeshi refugees rongno ajorao 15 lakh jon dajaka Tripura o hingke amoni ek gunani se bisik se Tripura o Bangladesh refugee ro hapai beken ke Tripura ni democracy bahai sina hingke ba jorao chung Tiprasa ro 100% pantong di chung 40% ok chung thangnai blaha 45% ro chung majority tongmani omo joto muitunar di Tripura ni nukhna ble butike bubagrana amal longni simi chung minority ingya bubagra rongna amalo chung majority tongmasi hage Bangladesh o mukti judorong ungmani jorani simino chini Tiprasa rok minority ingnani dindini chengkha Tripura o sem tabuk bo omo haino ungnani thangi tongo hage tinini video amsungno noro video no sajakel like khaidi subscribe khaidi bell icon click khaidi comment khaidi ni tapuk de share bo khlaire de amsungno tinini video hambai